Sbabials Juan capítulo 1. Yahkalbayes koplal te machas talel aita shachibale. Las kaibetix tohol te skope, sok las kiltik ta sitike. Melel las nabetix va te biyilele, sok las piktik ta kaptik, te kopile, te ay kushinel ta sventae. Akop ta ilel te kushinele, te hon sok te hotake, las kiltik. Ha testigo kwemon yuun. Sok te jotake. Hayas kalbayesh awayix koplal te kushinel sbachtel kinale. Te suenes basok te tatil te chikinahish tah toholtike. Hayas kalbayesh awayik te bilah kilohtik. Sok te bilah kayotix tohole. Sventa yuun hichme hunash yashkotik tah pisiltik. Hichnish te bitil hunash ayotik sok te Dios tatile. Sok te snichane. Hate Jesucristo Hishlat beyes pisil into, sventa yun tzakal yasbusna awotanik talek yun. Hain skop Dios to, hala yakbotik noptik de Jesucristo Hate yahkal beyesh awayik, te Diose ha sakil kinal, mayuk kinal ta sventas tukel. Te me yahkaltik te hun ayotik sok te Diose, te me ha yakotik tas pasel te bila seventa te kinale, yakotik nash ta lot abi, yuun maba yakotik tas pasel te bila melele. Yan te me ayotik ta bay te sakil kinale, hich bitil ha sakil kinals tukel te Diose, hich hunash ayotik ta pisiltik abi. Sok hich yas pokbotik spisil multik tas chichel de Jesucristo Hates nichante Diose, te me yahkaltik te mayuk multike, tukeltik nash yakotik lolaibel batik abi. Yuun mayukotik te tabay te bila melele. Yan te me hamal yahkaltik te multike, nautix tohol te hich yas pasbotik perdón te Diose. Sok yas pokbotik lokels pisil taten te sbolil kotantike. Yuun toh yotam sok hun yotam stukel te Diose. Yan te me yahkaltik te mayuk multik pasotike. Ha paslot tah optik te Diose. Sok mabak oem tah kotantik ta belel te skope. Juan capítulo 2. Kal nishna. Las beyes pisil into seventa yuun hich mabaya ya aleshan amulik. Hauk meto teme ay machayas tas mule. Ay machayas kotayotik te yash kopo puntik tas tohol te tatile. Habi, hati Jesucristo te toh yotan stukele. De Jesucristo la yaxbata milbil smahtan Dios venta yuun las pasbotik perdón yuun te multike. Hauk meto, mah tukel tikuk nash sok spisil te ansviniketike. Te me yah chumbetix mandal te Diose, te yahnatix tohol te no betix bae. Yan te me ay mach yayaw. Te hone no beisba te Diose te me shie, hauk meto, te me maba yas chumbei te smandale, yak tas paselot abi, yuun mayuk te tabay te bila melele. Yan te me ay machas chune te bila la yal te Diose, yuun anish ayis ushul yotan ta melel, hich yahnatix tohol te hun kuemotikis sok te Diose. Te me ay machayayal te hun ayi sok te Diose, hichuk mes kushlehal te bitil kashta kinals tukel te Jesucristo Hermano tak, haish te bayal kushesh ta kotane. Maach mandaliluk te la beyeshe. Hanish te namei mandalil te awayo hix tohol ta shachibal toe. Sok mayanuk hanish te mandalil te la wayikis tohole. Hauk meto,
Yun nanish ach mandalil koem te yahtzibu beyeshe. Te melel yachil kot yun te Kristoe, sok yachil yakishta koel abunik u. Hich yakishta chayel bael te ihkinale. Ha yakishta shoho bahel te mero sakil kinale. Te mach ayayal te ayishta bay te sakil kinale. Te me yilin taye te yermanoe. Yun nanish aitota ihkinal abi. Te machakush yayay ta yotan te yermanoe. Anemish ta bay te sakil kinale. Hich mayuk biyas yale sochan ta mulil yun. Yan te macha yilin taye te yermanoe. Yun nanish ainem ta ihkinal. Te yak ta beel a. Hich masna te banti yashbate. Melel masit kwem yun te ihkinale. Kal nishna, hishlatzlu beyesh into yun chaybilish amulik yun Dios tas ventas bil te Jesucristo Haish te mel tatileshe, hishlatzlu beyesh into yun nabilis ba avunik te machas talel ay tashachibale. Haish te chiel ans vinikeshe, hishlatzlu beyesh into yun tsalbilish avunik te pukuhe. Haish alaletik. Hich lahtzivu beyesh into. Yun la nabayikis ba te tatile. Haish te mail tatileshe. Hich lahtzivu beyesh into. Yun nabilish ba avunik te machas talel aita shachibale. Haish te chiel ansvinikeshe. Hich lahtzivu beyesh into. Yun ayi pavotanik sok ashel ay tavotanik te skop diose. Hich tsalbilish avunik te pukuhe. Mame hau kushawai tavotanik te balumilale. Ni te bitik sventanash te balumilale. Te me ay macha kushya ya ay tayotan te balumilale. Hich maba kushya ya ay tayotan te tatik diose. Melel tas pisil te bitik ay tabale milale. Ha te bitik yaskan te baketaltike. Sok te bila yasmulan yilel te sitike. Sok te toy bail ta kushinele. Mahauk yako te tatile. Spisil into ha yako te bale milale. Hauk meto shkechet talahel bael te bale milale. Sok spisil sbital yotanik te ans viniketike. Yan teskanhel yotans tukel te diose sebahtel kinal ais tukel. Kal nishna, slahibalish kal ayotik. Hich bitil avayohix tohol te yashtal te antikristoe. Hich ay chiknahemish zobol antikristoetik. Hich yahnatix tohol a teslahibalish kal ayotike. Hanish te macha lokik bael tahkoliltike. Hauk meto yun nanish mahunuk ayotik sok a. Te yunuk hunuk ayukotik soke. Kashel hun ayotik sok te hichuke. Hauk meto te biti lokik baile. Yun te ime yashchikna tahamal a. Te mah pisiltikuk te hun ayotike. Yan te haeshe malbilish tavotanik te chul espiritue. Hits pisil ya naikish te bitik aye. Lahtzu beyesh into mayunuk matoba arnauhik te smelelil kope. Melel arnauhikish. Hich arnauhik stohol talek te shut mayuk lotil kop yashchikna tasventa te smelelil kope. Macha a te paslote. Hame te macha yayal, te mahau Cristo te Jesuse. Hame anticristo te macha mashich ta muk te tatile sok te nichanile. Spisil macha maskan yichik ta muk te nichanile. Yunanish mabay yichohik ta muk te tatile. Yan te macha hamal yayal te ha schune te nichanile. Hashchune tamelel te tatile. Te bila avayohix tohol tashachibal tele. Kashel ainuk me tavotanik. Te me kashel yavak tavotanik. Te bila lavayikis tohol tashachibale.
Hich mekashel hun aye sok te nichanile, sok te tatile. Sok yalohish te Jesucristo te yayak, hushinu kotik sbahtel kinale. Lahtzibu beyesh into taskah te ay machatik yas lola yeshe. Hauk meto te haeshe malbilish tavotanik te chul espiritu te la yak beyesh te Jesucristo. Hich mekashel yash ain tavotanik. Hich ma puersauk te ay macha yas bihuk te seshe. Hanish yayak beyesh anaik stohol spisil te espiritu. Yun meles pisil te bila yayak beyesh anopik stukele. Malotil kopuk te bila yayale. Te bitil bihuk tes bilesh yun te espiritue. Hich mekashel kun yash aine sok te Kristoe. Hich yun kal nishna. Kashel ainanik sok te Kristoe. Sventa yun kunash potantik te kalal yah kilbetik site. Hich me mahtatik eshlal tas tohol te kalal yashchik nahtele. Te me anakis tohol te bitil toh yotan te Jesucristo naik me shans tohol hiche. Te macha yatelines pasel te bila toh ta pasele hayals nichan Dios abi. Sbabial sun Juan capítulo 3. Away bitil bayal kushotik ta yotan te tatik Diose. Sventa yun hah bitik yashkot te yals nichanotik te Diose. Hasventa il te mas nabotik batik te machatik ayik ta sventa te balimilale. Te melel mas nabayik sba te Diose. Haish kermanotak te kushesh ta kotane. Yals nichanotikish te Diose. Matos naba te bihkileltik yashkotike. Hauk meto nautik stohol te pahal kileltik sok yashkotik te Jesucristo te kalal yashchikna tele. Meles telemal yahkilbetik sit. Spisil machayak tas malegel te hit yashkote. Akame justes te yotane. Hich te bitil yotan te Jesucristo Spisil machayatelines leel te simule. Hayas kashintaibes mandal te Diose. Melel ha mulil te yayich kashintayel te smandale. Te haeshe anahix tohol te hashtaluk ta bali milal Jesucristo yun te tal chaybotik te multike. Sok anahix tohol te mayuk smul stukele. Spisil machak ashel hun ay sok te Jesucristo Hich mabayas leulay smul. Yan te machayas leulay smule. Yun nanish mayilohuk sok mas nabeisba. Kal nishnab. Mame machayas lolayesh. Spisil machayatelines pasel te bila leke. Chikan te bitil toh yotane. Hich bitil toh yotan stukel te Jesucristo Yan te machayatelines leel te simule. Hayun te pukuhe. Melel te pukuhe stalel yatelines lees multa shachibal totel. Melel hasventair te staluk tabal milal te snichan Diose. Yun tas lahimbes koplal te bila yatelines pasel te pukuhe. Spisil macha ayinem tas tohol te Diose. Maba yatelines lees mul melel kashel hasumbaline te Diose. Hich mashu yasleulay smul. Yun ayinemish tasventa te Diose. Chikanta ilel te machatik yals nichan te Diose. Sok chikanta ilel te machatik yals nichan te pukuhe. Melel te macha mahauk yatelines pasel te bila leke. Sok te mak ushuk yaay ta yotan te yermano Mahauk yun Dios abi. Melel haskop Dios into te abayohix tohol ta shachibal to tele. Hate bitil talek ashel kushme yahkai batike. Mame hichokotik te bitil te kaine. Melel te bitil un ninot yun te pukuhe. Hich lasmil te yitzine. Bi yun te lasmile. Yun lek yate la yil te yitzine. Yans tukel. Amen te yatele.
Kermanotak, mamesh ayana wotanik yuun te meya yilayesh te machatik yuunik te balumilale. Te hotike nautik stohol te hilemish kuntik tabay te lahele. Ayotikish ta sventa kushinel, ha sventa il te kush yahkaitik ta kotantik te kermanotak tike. Te machamak ushuk yayai ta yotan te yerman noe. Yuun anish kashel aito ta sventa lahel a. Spisil machayilaye te yerman noe. Ha milval abi. Sok anauhik stohol te kashel mayuk ta sventa kushinel sbahtel kinal te machah milvale. Hich nautik stohol bitil ay te kushul otanile. Ta sventa bitil la yaksba ta lahel ta venta tik te Jesucristo Hadanish hich yaskan yahkakbatik ta lahel sok kushle haltik ta sventa u te kermano taktike. Te macha ay bila ayuun li tabale milalto, te meyayil te yermano te mayuk bi ayune, te me maba yashkushtaye, yuun anish makushuk yeyay ta yotan a te diose. Kal nishna, mames baugnash titik, yah mulantik yalel tik ush yahkay batike. Akame chiknahuk tah kateltik, te bitil kush yahkay batik ta melele. Hich nautik stohol te venta imbilotik yuun te smelelil kope. Sok hich mayuk biyash ayan kotantik yuun ta stohol te diose. Te meyayalbotik kotantik te ay multik hauk meto te diose. Ashtoshan hich stukel a te bitil te kotantike. Meles pisils naos tukel. Kermanotak te bayal kushesh ta kotan. Teme maba yayalbotik kotantik te ay multik. Hich ay smukul kotantik tas tohol te diose. Spisil te bila ya akambeyike. Yame yakbeyesh. Yuun katelinehtik schunel tesmandale. Sok katelinetix pasel te bila lek yotan yuun stukele. Tes mandal yalohe ha into. Ha te yah chumbetix bil tes nichane ha te Jesucristo Sok te talek ashel kush yahkai batike. Hich bitil yaloh botik mandal te Cristo Spisil machayatelines chunel smandal te diose. Hich kashel ainemish ta yotan te diose, sok ainemish ta yotan u. Nautix tohol te kashel ainem ta kotantik ta sventa te espiritu te yakohbotike. Sbabial sun Juan capítulo 4. Hermano tak te koshesta kotane. Mamesha chunik te machatix koyohik ta sventa espiritu te kopia yalike. Sahtayame avilik neluk te meha nish espiritu un Dios te yikohike. O te me mahauke. Te melel puk emikish tabali milal tsobol lotil alvanahetik. Hich miyash chikna te me yikohik te espiritu un te Diose. Spisil machiyayal ta hamal te halayits baketal te Jesucristo te shtaluke. Te meya naik a te hanish espiritu un Dios te yikohike. Spisil machayal te malayits baketal te Jesucristo te shtaluke. Te meya naik a te mahau espiritu un Dios te yikohike. Yuun hayikohik te espiritu yuun te anticristo Te haishe awayuhikis tohol te ay machahich yashtale. Melenish a hayishta balumilalta orator. Kal nishnam te hayu nesh te diose. Atzalokish te lotil alvanehetike, yuun ha kahal yip te machahun ayesoke. Yan te machatik ayik ta sventa te balumilale, alan yipstukel. Haik te ayik ta sventa te balumilale, hayayalik te bila sventa te balumilale. Hityash aybots tohos kopik yuun te macha pahal ayik ta sventa te balumilale. Yan te hotike hayu notik te diose. Hich te haye mach yasnaba yiksaba te diose.
Yayay botix tohol koptik. Yante mach amayunuk te diose. Mas yay botix tohol koptix tukelik. Te yahnatix tohol a. Te mach ay yiko te espiritu yuun te smelelil kope. Sok te espiritu yuun te mach a lo la yuvanehe. Kermanotak te kusheshta kotane. Yaskan te talel kashel kush yahkay batike. Melel tasventa Dios yashtal te kushul otanile. Spisil macha aish kushul yotan, ayinemis tasventa Dios abi. Sox no besbate Diose. Yante macha mayush kushul yotane, yunanish mas na besbate Diose. Temelel ha kushul otanils tukel te Diose. La yakta ilel te bitil kushotik ta yotan tasventa bitil las tikuntel tabalu milal te hiptuls nichane. Sventa yuun hich me yashkushinotik tas ventas tukel. Teyas natix tohol a tebitil ay teshkushul yotan te diose. Mahokotik te kush las kaitik tas kotantik te diose. Ha kush la yayotik ta yotans tukel. Hish las tikuntel tes nichane. La helolintik tas tohel te multike. Kermanotak te kushesh ta kotane. Tebitil hich kush la yayotik ta yotans tukel te diose. Hichun, yaskante talek ashel kush yaskay batike. Tul mayuk mach ayilo besit te diose. Te metalek ashel kush yaskay batike. Yun nanish ashel ainemish ta kotantik a te diose. Sok hich mayakaktik ta ilel teshkushul yotan Dios kuntik. Te chikan a te ashel ainemotik ta yotan te diose. Sok te ashel ainem ta kotantike. Hate macha yakoh botik te espiritu yune. Hoon testigo on sok te jotake. Las kilbetik sit te Jesucristo te tikumbiltel yuun te tatile. Hate snichan Dios te kolta yvane. Yuun spisil te ansviniketike. Spisil machia yalta hamal te has nichan Dios te Jesuse. Hich kashel ainemishta yotan te Diose. Sok ahshel ainemonishta yotan u. Hich naohtik stohol sok chune kotantik te kushotik ta yotan te diose. Hah kushul otanil te diose. Hich yuun te machah kashel ay tabay tish kushul yotane. Hah kashel ainemishta yotan te diose. Sok kashel ainemishta yotan uuk. Tasventa tes kushul yotan te diose. Yas tohop tesotik, sventa yuun has mukul kotantik, te kalal yas tas kalelal, te ichel ta kope. Hichuk me kateltik ta kinal, te biyilel yatel te Jesucristo. Te me aish kushul kotantike, hich mayukotik ta shivel, yuun te me aish kushul kotantik ta melele. Hich mas shivotik, melel te macha ay ta shivele. Hayas mali te yash akbot castigo e. Te macha ay ta shivele. Yuun mato toho tesbiluk. Yuun te kushul otanile. Te joteke kush yahkai ta kotantik te diose. Yuun ha neel kush la yayotik ta yotan te diose. Te me ay machi yayao. Kush yahkai ta kotante diose. Te me shie, te me yilaye, te yerman noe, yunanish paslot abi. Te macha mak ushuk yayay ta yotan te yermano, te ya yilbeisite, hauk tobal kush yayay ta yotan te diose, te mash yilbeisits tukele. Melel hich la yalbotik mandal te diose, te macha kush yayay ta yotan te diose. Ushukme akayay tayotan uk te yermanoe te shie. Sbabial sun Juan capítulo 5. Spisil machas chune te ha Cristo te Jesuse. Hame ayinem tasventa Dios abi. Spisil machakush yayay tayotan te tatile. Hanishich. Kush yayay ta yotan uk te yals nichnabe. Te me kush yahkaitik ta kotantik te diose.
Sok te meyah katelintix pasel te bila yalta mandale. Yunanish kush yahkaitik tahkotantik te macha yals nichnau te Diose. Ha into, ha shkushul kotantik tas tohol Dios te me katelinetix pasel te bila yalta mandale. Intes mandal yaloh botike, mababokol ta pasel. Meles pisil macha ayinem tas venta te Diose, yastzal te balumilale. Haya yai tzalal tas venta te schunhel yotane. Macha a te yastzal te balumilale. Ha te macha schune yotan te has nichan Dios te Jesuse. Ha ashtaluk te Jesucristo te chikna tas venta ha. Sok tas venta chich. Mahognash chikna tas venta te ich hae. Chikna shan tas venta te las mals te chichele. Te espíritu haya yalta testigo. Melel te espíritu smelelil te bila yayale. Ay oshep testigo etik yuun tabay chulchan. Ha te tatile, sok te kopile, sok te chul espíritu Hunash ay ta yoshebalik. Sok ay oshep testigo etik yuun tabalun milal. Ha te espíritu sok te hae, sok te chiche. Hunash te bila yalik ta yoshebalike. Te meyah kishtik ta muk te testigo kop yalik te ans viniketike. Kashem toshan yah kishtik ta muk te testigo kop yals tukel te Diose. Te melel yaloh beyish koplal ta testigo kop te snichane. Te macha yash chun te snichan Diose. Ay ta yotan te testigo kop yaloh te Diose. Yan te macha mash chun te testigo kop yalohish te Diose. Halas paslotas kop te Diose. Melel mabash chune te testigo kop yun Dios tas venta te snichane. La yalbotikish ta testigo kop te Diose. Te yayak botik kushlehaltik sabaht el kinal. Te kushlehale ha tas venta te snichane. Te macha chune te snichan Diose. Aish kushlehal. Te macha mabash chune te snichan Diose. Mayus kushlehal. Lah tsibu beyesh into. Haish te achunehik te sbil te snichan Diose. Sventa yuun hichmeya naix tohol te ay akuslehalix bahtel kinal. Hich ay smukul kotantik tas tohol te Diose. Te me ay bila yah kambetik tas venta tes angel yotane. Yame yay botix tohol. Te mehnautix tohol te yayoh botix tohol te bila lah kambetike. Hich lahnatikis tohol te ha layak botikish te bila kambil kuntike. Te me ay macha layil te yak tal sleel smul te yermano Te me mahauk sventa lahel te smule. Akas kobombe Dios. Hich te Diose yame yak kushinuk. Te me yun anish mas ventauk lahel te smule. Yun ay mulil te yayak otik ta lahele. Into mashkal te yayich koponel Dios yune. Ha mulil spisil te bila ma stohiluk ta pasele. Sok ay mulil te mas ventauk lahele. Naotik stohol te macha ayinemish ta sventa te Diose. Mabayas leulayis mul. Melel ha karantaybil yuun te snichan Diose. Hich mashlolayotish yuun te pukuhe. Naotik stohol te yunotik te Diose. Yante balimilale spisil ay taskap te pukuhe. Naotik stohol te shtaluk ta balimilal te snichan Diose. Hala yak botikish natik kinal sventa yuun hichme yah nabeitik sabat te machas melelile. Hichhun ayotikish tabay te machas melelile. Habi hati Jesucristo te snichan Diose. Hameru kushul Dios tukel. Sok ha kushinel sabahtel kinal. Kal nishna. Sahtayame abaik yuun te lo ombaitike. Hichuk.